Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kedor bar shnong nong sok pho ba kedor bar shnong mau ba lapin pau ke jing snok ya halo ke jing duna jing nong tre hapo ke jalu para outpost ke bahap ban pek iki ba bun ligi shnong ki bakot ki po jar ngut ki nong shnong ha ke jing kran ba ken hun lum ku bo jong ba CCTV urang ba shnong jong shnong mau ba uba aris thaba berurang ba shnong jong shnong nong sok pho uba hardi rendat yang kilo ong ru ba jing jin legi kamruna ruser hapo ki jaka ba marjan jing ni ki arli ki shnong klapin sir min sim bha ki nong shnong kham tam ke jing dan jong ki brio ki ba shu sa bi an ki jaka jong shillong containment board ba ki ba jumlien ben le ki kam bi an kham tam ha ki kam khayi drug ba ki we pat ki jat kam ki balong bi an kilo ong ru ba jing dan ki pulet hajulu para outpost tangka sangun klabu jing e bha yaki ben pendam yela ke jong ka kamram menakini menang yolik kendu judge de hadin mengilam bagi don total ke tim jongki ke force jongki dan kat saungan ki officer bat ki ba hapo jongki dan kat saungan tembut haba tre sentre kat saungan kim la ban dan haju ni de nyongut kini song la song than ya song ras nyongut ye te perkhat di ke area kat kum ka area ba cover ka jalu pra outpost keladai ban jusha lagi ladai ban sim ho ajar lagi ladon di po ajar the PPI ke population wise ya kini ladai ban announce as a PSS dekat taru yang PI Force Limited najrong pada dadai bangi kami penting di lebih ladai penting ta de yang district administration ya de mentah timun bundo kalau kumdo bakinia la bakinia function tang dunang ha kidai pula wala ti kidai brain yo dia trace tam bakli makiru tamba nong no so tangka tungut kini kinu la ni nyongut kini le sei ke area ka la he la ka force dunang ka pos ka por gila ya pan ya kata ka gila ong gila pensngo ki por bulan bakli ban penbon ki force tamba i kalau stagnan ba kampoi sei pat halore kini containment ngila ong na kapor mena kini macam senam ngila ada keren la ya song meeting buat DC halor kini ka kam te kokop ka containment kam ju corporate aduk mentaro te ngaslo EDC in sakhat ikitu na kumno na ngam kata tambah ba kelalong syai ba mentan kapor siap la ya pagi ba kini kijing jabar kijing ni bar hai kidaina containment area te menta ke district administration ke government beroi ngopi menta kini bani kiano te hadu kan no bikin dan asam sa bele menta kila asam to kau kena beri kena si yomba kia situ dia situ kelana kuno ya so ya tadi te ya kata ka jingno sima jingi ngit ma tambah la tak ti bat kataru gede kontenmen kungi kontenmen area ni dibon bagia ki ong ma illegal encouragement activities on fisha kan bagi ya para untuk plus pada kini giyeng ki basu tap ki plastik road sulap illegal construction itu pada kim le ong dadaka kontenmen kamla fokus yo IT ka da wasna ni peniak ini di area ini di Jawa apa ini bina kontamen area mau ngilali kendo UCU ngilali kendo mana ko pos ngilali kendo ka output kolong baik siapa saya lihat berangkat ini ngilali aju tu ada pos ngilali song meeting UCU ngilali pen TBU kini di Jawa apa te hadu mentang i padan ni ga channel yang joki na district yang district administration ada penting segawai itu abdi kita kan juga kita fokus ni nasional bujuni kita minta jalur para fokus kembali mention di rumah nasional manpower ke bagi duna pak
kani kan dai ke ba long ke ba pensosi yang ngi di long penyak snong nama misutu bagi ru ke junduna ki brio ki ban kontrol ke snong dari ke be tementan apa ngi wan kendu incha tu nya insim yi ni da ong yi ba pi da kam kan ong ngi rap lagi yang ke artor ba ni don lang baki ban kum juru ban si mentah kan ong ke kam lada i don kam ngi ngi rap ke juni te kani kalau ga jing kerpan akan yang dijung di artor ba bangi lai kira ni kisi ibadah ru la pensoro si di bawah bahalon di meeting di paper abi dia ga ni ke jing yu juga ga opus ni junduna brio te ka department ni juga police department kai ada di sini ada yang cengkak yang komputer kepada pembawa ini apa itu pekerjaan itu naik kereta di lainnya lagi lagi mangse di hanya yang nama area lah ya di situ di depan ada police department pada cengkak lalu ini tentang di long balong bekas di pos singkat hantam di pos itu kunjung sebagai di depan ada yang di sini pernah dibagi pada police department atau task force special force ABD dan di blok di ngabur begini manual ra tentang ini Jakarta ini juga aktif rupa ka Anjali ini Jakarta kontenmen ni kanika kontenmen ini po jalur perang ini tentang kanika Anjali kini area giba matrai kum ka police department kadon ni lagi jong kisus giba kala ban itu dengan trai nak yang jong kiru matrai gila ada tahu tak task force kalau trai kada kamde shu ka por ngi pensiong ko office la di ben mi sabar mi samadan rang mente makap magi tang kinum kikap snong ni numla ngi dan ka atiar ka ba adu kata begini nyelek begini ketek kum tangi gini jingjang bonjang ni kum gini bre kikit kitari kit ki tiar pen mensal dilada kami kuno ke kambu majing ngi tengok syukur pa daga police department kan cipkia lang ini bentar buat gini ki suka benar lang terus barang langsung apa dia kata ka yung ba INTF keladon oh terbalik kam terikam dah terikam terbalik kam dan hakni ka kadai bandan ko ka special cell balik ini ki jaka ngi ki la de ki hotspot ini the minister in charge tu beri MLA jung beram Pak Pol ndo turu ila de declare yung ba la de ka hotspot te ko ka special cell kidai benbuk ni tanak ke bakon no additional force nam taki pulit bom dan kat kung ga ai yung na ba mars ni kem yu padla na yan yu te di hab yung majesty hab kita ki bonan presiden ro di hab one testing you di hab one forensic te kabha kadeng isu kerpat ke police ban da long ka bala ba tin ha bo no sa ko ga special cell hang ni jong ka INTF ke bakan long bakan tre kam long yu kan long effective mo